kadai kasin ka bankong hak history jeng ipon ni khalea bang iyo ban mat ya ka peace protest kum kadai ka jing khi ka balong jai jai hanget ka long ro ka jing ai museum jing yu pai ba namar ngi lamat ki jing khi ba pun ba tang sui khi ka lon ada problem ka lakta kadai ka peace protest ka bala pelong da ka jing sa tuan lengba iba adat pasai mo ka bangi su kemen bangi yo buku uning mengalah itu Pakistan जो भी इनको सुर पर बात बड़ी न्यू ट्रैप हलोर करने की चिंता वाला आएगा distribution policy niwan hang ni ban ai ka jikasa ya ki jing ikimat jing dawa ha ka bedai bat ka distribution policy iki banta ki bon ban le ka kamram ka bangi ngitip sakar ka di kamram jong kinong ikmat ka jing ki amale ka bangi la jit aki bakin le bakinnya keren ban ya tai hapo assembly hari ka wei ni kita ka penlengo anga kalong banga syam haduk menta ngayu i penban bakini kila kelalong kum kisim lai dia cek kum kisim lai dia ba kata kalong ka sisa ikan thi na koi ka jaka sa koi ka jaka ban mare ban ai ka kubo kat haduk ba ka patsa ini ka jingdom jagi kipat ba wei ubreu urwai laisur iwei ubreu irwai sausur pila ba smutu minum lah berlan kata ke jik balapau lengba mares dang nengkong kalajia yang kan lengba jongka jingkhot jongka jingalang idan laingot ki balakren lengba kinong elam jongka NPP ngabu angne ka jingkeli ya kinong elam jongka NPP no ini kinong elam jongka NPP ha ka banengkong akan mau badu pestu ni ong ba Islam satang kan osngi ngan bu ipi bat pensong ipi ya po jong ka bos hadin ba kila ko bakinya ya ka bos mentangi syam ya ka juba ba kata kalong ba imat ba umpat fit ban yo ya ka laisan banyak ya ka bos namut banong ba kalong ba sai kadar hadin ba iba adan ila pelong ikan ka peace protest da ka jing sa tangan ga jong i tikam penban sakatien haba kikam sakatien kami kan menta ka jingkeli amdai ta katien ki penting ro yakin ki pai ba yang kani ka apa teng joka jingma tidak uta beri banyak kali ulah kem tiang bat bala penting iki pai ba ngasai kita ki bat song ka bos kin sukum no kani ka dek dikira kelalong kum kisim lai dia menta ka sngi kira ka rusan ku assembly abde ba rusan kursi hakawai ka sngi ki angin khat ya ka meeting bat hakawai ka sngi ku manne le iwan hidal ka buburom mo ikong amparin iwan hidal ka buburom kelam karon ka authority tekan ni ko de kawai di benta ki ba ngasuk ai kublai la sai la banwan kum tau konsen citizen jong jala jongi ban ya kesan ya kan kamat hen rai jai bidan hak sarkar pada habak pikili fi naglang ki pres imdan ya kan ngadu authority banwan nang ni namar ngi iba adan bro milapan da ka jing tho ada imla ban produce da ka jing tho tekan ni kalau ai ka ba na kasur pai ba ngi sgo ba ngi penram ya kan ka komle jong sarkar sai kala ban long ban basuan chet puj banwan pek ilong kamnoi ba adan dan rai ngemut batang bakane kalong ai ka ba ngimla ban pedang isku dei ban penram kapa ngai i pada kalong sakawai ka bakam pala kidan ro imat kimem su sentio kidan kimem su sentio bat ngam ni ai baki wei ro i amale je ki wei political party skin kran ngala phone ya katuk kan ni ki amale kim siam madang phone nama ki suthu ngan sakli kai ka ba pidan batang halak reservation policy kim siam ya ka phone dan pada kita syam ka phone bapli kidang sah ka jingdom hadu mutaki inom ikmat kalong ki ek bapla history jog jela ka jingi ba upai ba hadin logit inom ikmat udah penbor biang ki ban keren sa assembly udah penbor biang ki ban wan hang ni udah penbor ki ban kesan reka de kamram joki ngila dap ngila trai sitom banjit inom ikmat ndai kim pen i ka positive step kada kadak ban ai ka jing kesan te hadin bangala perkhat ngai i ba imat parti dah burom kum ka TMC parti kongres kini kim don hapok ka manifesto ka jeng imat ka perlong lagi imat bagi kain kamu ka ya kan kam jok jeng lemda kum ta bala hidup mta dan roi buan ai jing sani ba dan roi buan a support ban ai kata kam se support ba kan nam sesentiu dah burom ngamutkan saya kedar ya ka UDP ba ka PDP kini kidan hapok ka manifesto ka jong ki ha ka bedai bat ka reservation policy ha pedang jong ka jing kan bas selection kila penbi ke pai ba bat ki ong bakane ka de ka mat ka bas mat du
Dan mereka kata ngai iba kaladan katukan statement nak UDP bagi kipentip bagi dan hasnda bagi resolusi kursi. HSPDP menilai ngai apa kepada ai statement i presiden nak burom karang very complicated. Kepo majing hon yang i. Kani tak ada kau ni kecik. Apa kamai jing hon ni kalau hadian bagi rakyat kli bagi resolusi kursi. Jubak masyarakat jing pan yang kata kasih dia tiasti. Dikini ke erok ba pelemah ringi kibir pak jubak bagi sekarang. Tengok mat patong nombor kata kalau ngai ke ba syam jing yang ni kipat ba bagi semut tu. Yo lese idan kita kibri ke balai mem sentio. Da kan gaji ki kemaji aku rana ni kipat ba angin nang jenjar ngiri hayin redang dan pada ke syam kabu pada badang ya lo bespa. Yo lese ba komentar kaporo ni kat ni sak jenjar iba adan nak burom la sak jenjar kan ni. Si adan pada bandang lek dia kelas sop pandang yo sakawai suki minister saat li suki minister kamat kabalai ka bangamat buah ni kalau bahasa kita bagata kalong kajing i ka janga ye ka tu kawai kajing ong ju konra sangma baparo ki amle kilihon lot paro ki amle tekane ka kam ji ki amle sisa kan paro ki amle ki ha ki hon lot tanda ha bang sim jing khen lai pun riu ke amle tang lai tang sawut di bapusa lai pu ar kilihon sisa tengah bu jikili bikin ai ke juba kemenai badan ilawat akor badang kran badan betong amparin lai kran sapang kata kajikran juga amparin bakum no ba withdraw ya kan ni badan ai ke jingtho dah dia lai kran balai berkan hak assembly ikau amparin yang himdan nembar melak berpediang ku assembly satu kan ikut healthy demokrasi kata ke jikili tapi sulung concern tak kari macam review kan ni kalau berkam tam mana we ni perlu balarang ba uang yang aku ni subhan ai kicin tho jong pi nak supai ba ban kersan dan ni ban wara ke kita kikimat ka bedai bersama kursi sekatu komiti ngau ngaken yo komiti la biak ni lama enough is enough komiti mengkam sudah apa bagi ILP ni kema di pan ni komiti form komiti ndala poi hati we isu ke pun motor form komiti poi saya komiti natas ke boundary reform committee ngilai ke boundary committee ngila like ai kat selah apa open rasa lah ikut selabar khoi ki badai je kini boundary ngila kolek ikut selabar khoi lagi jaka fair hima fair bali ai sekretariat ndala ai sekretariat uang bayi kan kalau beri genuine what I will take care of aku kon rasa lah jayu dan mentah alais ni jayu kasam mentah ni kala encroach dak bakar fencing kan wa mau temur kaya nak fencing sendon kumbakir ke India baka Bangladesh. Kumbakir ke China baka India. Kaya hai kan penyekiran ikini kejik berkhoi. Kita kadang masuk baka komiti kam dan jingmot. Kita kadang yang hanya kumbasur pak iba pat ai kejik kesan. Pat ai kejik kesan sispa ia iba adat. Ni mekiran hindi ban ong kesan parti.